Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today sizokhuluma ngogugu lethu Thwala, lona 24 years, lobekanebhizinisi yakhe yokuthengisa timpahla. Uhambile wayokoleka wayolanza sikweleti kusomeone bekamkolota, wathi makafika le wangamtholi kuloyo muntu, kwavumbuka makhelwane wathi hayi njengoba sekulate ngcono ngikukhaphe cause akuphephanga. Wamkhapha, uthe asamkhapha njalo gogo akazange afike ekhaya. She didn't made it back home. Akwatiwa ukuthi ube suphelelaphi. Kwavela etindzabeni ukuthi bacela kufuniswa gogo unyamalele. Luckily bekashido nakahamba ukuthi hayi ngiyakuphi ngolanza imali yami 123 123. Okay, kwathi later after 3 days watholakala umtimba wakhe like emahlathini ulahliwe nje like etibini. Ngathi lo muntu umlahle ngasive kalahla tibi. Kuthi isizathu yini akwatiwa. Kwathi makuseshwa kwatholakala ukuthi ifoni yagugu ibe siyatholakala kulo muntu lo wagcina kubonakala naye amkhapha. And kuthiwa allegedly uvumile ukuthi yena yebo ukwendile lokho. Mara sathi ukuthi lento leyo beyicuphiwe efonini or just ukuthi vumele. And another thing, umuntu angavuma today kusasa masekavuka le court ejele athi hayi angisho mina ngisine beningishaya vele kufanele ngivume. So kwathi kusenjalo ubekiwe gugu emhlabeni, ushiya umntwana wakhe lona 3 years. So imagine nje umntwanakho athi ukuthi mama wahamba ayolonza sikweleti phindanga wabuya ekhaya. Kuyoze kube nini? Kuyoze kwendakaleni? Kuze kubonakale ukuthi lento le yendakalako guys ayikho right. Bafati abakaphephi. Uphuma nyale ekuseni ku-right, later kubuya tindzaba tokuthi it's either you are missing or vele ubuya ungileso sidumbu. So guys, kubonakele kukhathazeka kwakhe kakhulu like a grieving father. Kubuhlungu guys, lipheli labalikhosako laba labangakhoni. Asathi ukuthi kusuka kuyini leli demon lelibalidela ukuthi bagcine benele tinto leti. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Sanibona ku video elandelayo. Bye.